Dube. Yeah, my people, turasuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Aha mubona turi ahantu heza, turi kumwe na Chorale Ebenezer, twifuje kuganira na bamwe muri bo tubabaza impamvu bari aha, ikiduteranije. Ya uri imbere ya kamera ni Kamakawa ni Bashima wa Yesu. Turabona umuvandimwe Benjamin, niyo tugiye kuyegereza wa mbere. Benjamin, turakubona papa. Hi bro. Twishimiye cyane kubona papa Benjamin kondigiteri mukuru. Ako kantu ushize ngo mukuru. Kondigiteri. Turizera uri kondigiteri wa Ebenezer nibyo. Amazina nayo nubona vuze Benjamin cyangwa no nihenze nibyo. Nitwa Sebugorore Benjamin. Kandi ndibazugira YouTube muri no minsi ko ndabona ugiye kudutamo ibikobwa. Ni vuba cyane ko birazi. Benjamin aha muri ni hehe? Turi ni muri quartier Miroir. Ni quartier ya boss isa neza. Isa neza cyane. Gusa namwe ndabona muri smart cyane. Reka muri butura. Ndanahitayemo akantu ka iyi filme ngo yagize amanota menshi niyo mpamvu nayo. Aratsindira amatora tukamakawa. Aha se abakombo n'abantu benshi ni groupe ni ministere ni chorale. Ni chorale twaje kwifata neza. Kwifata neza bivuga gute? Ngo twishimane n'abavandimwe. Tugubwe neza, dutere, ducilinge, dusangire biriya byose. Mwene sawa kabisa Imana bamugisha. Benjamin ni Chorale Ebenezer. Watangiye kuba muri Chorale Ebenezer ryari? Naje muri Chorale Ebenezer 2022. Urakoze cyane. Ikintu tugiye kubaza ibibazo bikeya cyane kuri Ebenezer. Muri Ebenezer urinde? Ndi conducteur muri Ebenezer. Wow, Imana gumugisha. Muri mzi mwiza cyane Benjamin. Ikigira kabiri Ebenezer ni iki ciza wayisanzemo niki wayikundi? Muri Ebenezer nasanze abavandimwe twakoranaga n'ubundi umurimo iyo naje nturutse Uvira. Nisangana none muri famille. Asandi cyane. Ebenezer mutegura gukora live recording. Warabyishimiye cyane pe. Kandi Ebenezer unayikunda. Niki kintu cyaguteye ubwoba musha gukora live recording umunsi wa live recording nyirizina niki cyaguteye ubwoba muri byose? Icyanteye ubwoba ni stage ukuntu yari hejuru abantu bose barebera hasi. Sawa. Ikintu cyagushimishije muri live recording n'uburyo twari dufite vibe twese, abantu twarashigikiranye, buryo muri leader yatera intambwe akabona abandi bamuzi inyuma bimutera imbaraga, zaranshimishije cyane. Urakoze cyane. Urakoze Benjamin. Hi sister. I'm coming. Yeah. In the party too. Mina wananituma. Oh yeah, ni gato. Hi. Meze neza. Kunze. Amuririmbyi afite isoni. Ura muririmbyi afite isoni. Sawa. Katugende. Hi bro. Hi. Meze neza. Nakomeye meze neza. Ku mazina yawe twande? Je nitwa Murengera Patrick. Imana ishimwe cyane twishegura nawe Murengera Patrick. Yes. Murengera Patrick ko muri hano muri ngana gutya mugaje mu biki cyangwa murese muri mu biki? Mu bisanzwe murabona ko turi ku mpera z'umwaka kandi turi mu bihe byiza byo gucelebratinga Noel. Twateguye nyine agaseremoni gatoya nka Chorale Ebenezer, twiyunga hamwe twese kugira ngo tuze gusangira ibyiza by'iminsi mikuru tu. Byiza cyane. Murengera Patrick, Ebenezer wayije mu ryari? Je sindagira mu igihe kinini cyane. Ariko naje 2023 niho naje muri Chorale ya Ebenezer. Ebenezer twumvise ko mwateguye live recording kandi yabaye. Yego yarabaye kandi. Niki kintu watinye ku munsi wa live recording nyirizina? Niki kintu cyaguteye ubwoba? Au fait kubera nje ntari no mu leader. Mu bisanzwe ikintu cyane cyari giteye nk'ubwoba niko no byita.
kwari juste ukuntu presentation y'indirimbo zacu ziza gupasa n'ukuntu abantu nyine batwitabiriye baza kuzakira ofete ni nkaco kintu cyane nari mfite susi yuko indirimbo zacu zishobora kwakirwa neza tu. Byiza cyane. Niki kiye kintu cyagushimishije cyane muri live recording nyirizina umunsi wa live recording? Umunsi wa live recording umunsi ba ukuntu twatekerezaga ko ishobora gutambuka niko vraiment twabikoze kandi byaratunejeje cyane nkuko uteguye ikintu kigakoreka nkuko wategerezwa nyine kugikora ni ibintu byo gushima cyane. Asante cyane urakoze papa. Reka twegere mushiki wacu nawe agire bimwe atubwiye. Jambo sana. Jambo. Tunafurahi kukuona. Jina lako ni nani? BJJ. BJJ. Umwana mwiza uri smart, uteye neza, uvuga neza ndetse anaseka neza namwe murabibona. Sibanga sukubesha kandi nimba ari n'indwara guseka wenda yo bari indwara gwaye. Tunakufurahia sana BJJ, tunakufurahia sana kukuona dada yetu. Mbona mko watu wengi hapa? Kuna nini? Ni mariage, ni kilio, ni fete gani? Ok, merci. Hapa hivi tulikuwa mkakawet que tu l'as organisé comme chorale à Ebenezer. Je m'en tout cas passé, wote tukiwa célébrer tout. Hapo ni sawa. Sasa unamaliza miaka gani mkorale Ebenezer dada yetu? Ebenezer sio sema namaliza miaka na miezi namaliza hemo. Inatosha juu tukua passé wote tukua ensemble tukiwa célébrer. Hapo ni sawa kabisa BJJ. Sasa tulisikia kama mshafa live recording tena ishaisha. Kimulifanyanga ni havyo? Ndio. Sa nini kusiku ya live recording? Nini kitu chake kilikutia boga mu live recording ngasikia boga mu roho yako? Normalement inafika kwa watu wote kusikia boga me gisi watu kwa mingi ilikuwa watu. Kwa na watu mbele uko nachezea mbele unaona kama fika watu wa mingi. Tena tuambia sasa ndio alikuwa dansere mkuu. Tulikuwa wa mingi lakini nilikuwa mbele nti. Sasa ndio alikuwa anapana dance. Kupana dance sita confirmer. Mais nilikuwa tu mbele na mimi nilikuwa fasa. Bija tunafurahi sana kuongea nawe. Nini kitu chake kilikufurahishaga mu live recording? Siku ya live recording nini ilikufurahisha sana mu live recording? Hapo ndio kuna boss. Live yote ilinifurahishaga. Yote ilikufurahisha. Nyimbo, ma dance tout ça. Na watu wenye wakuna ni ukiwa mu live recording yetu muliomba sana. Mais pour bientôt nyimbo zetu zitatoka mwende msifate ku YouTube. Asante sana BJJ. Tunafurahi sana kuongea nawe. Tunataka ongee na baba koni giteri hapa inshallah. Tutafuata hakuna shida tuko mu birori tu ni kama kawaida. Salama papa. Salama. Turagusuje cyane. Murakoze cyane. Sizi ko abadukurikirana babwira akazina kawe. Yitwa Ndarutse Richard. Richard. Twishimiye cyane guhura nawe ko turabona hano hari abantu benshi sinzi nimba ari birori nyabaki murimo sinzi ko mwabitubwira n'abakunzi bacu mugababwira. Batabizi ni kakawet ya chorale Ebenezer niyo yateguye iki gikorwa niho hano muri kutubona. Sawa papa Richard tushimiye cyane kuvugana nawe hanyuma twumvise ko mwateguye live recording kandi yabaye byagenze neza. Okay, mutegura live recording mukayigera umunsi mugera nikiye kintu cyaguteye ubwoba mugeze muri gikorwa nyirizina? Ikintu cyose gikorwa cyateguwe kiba giteye ubwoba n'impungenge kuko ntuzi neza ko ibyo mwateguye biruze kugenda neza cyane se ntuzi nyine image biruze kuba nyuma yuko mwateguye. Asante cyane. Hanyuma ikintu cyakunejeje muri live recording niki kintu kiruta byose cyakunejeje cyane kurusha ibindi? Icyanejeje cyane nuko hari indirimbo zimwe dusa nkaho twari dufitiye ubwoba ariko tumaze kugera hariya noneho ziba nziza kuruta uko twabitekerezaga nuko twabiteguye. Asante cyane. Numva tucanejeje cyane. Turumva ko ibintu byagenze neza Imana ishimwe cyane ku bwanyu. Okay. Twegere umusitari wacu kiruhura nawe. Turabona abantu bari kwifotoza ari benshi. Abakobwa banezerewe cyane, abana bakiri bato beza. Murabona no kwifotoza ko ari abana bahiye cyane. N'abana beza. Bera. Hi.
aragusuje cyane. Yambu cyane. Akazina kawe witwa nde? Bella Murorunkwere. Ufite akazina keza Bella. Yego. Akazina keza cyane. Yego. Bella, ko tubona hano muri abantu benshi habaye iki byagenze gute? Dufite Kakawets. Ami inconnu ni twaratoranye muri chorale. Tufungirana amagifts uyu n'umunsi wo gusoza igikorwa rero. Mwabikoze nka famille, nka chorale, nka ministère, nka groupe? Nka chorale. Chorale iye chorale? Chorale Ebenezer. Sande cyane. Chorale Ebenezer Bella, twumvise ko mwakoze live recording. Yego, twareko. Nibyo? Yego. Umunsi wa live recording Bella, niki kintu cyaguteye ubwoba muri live recording mukigera mu gikorwa nyirizina? Kuba byonyine ari ubwa mbere tubikoze byari biduteye ubwoba, ntago twari tuzi resultat ivamo. Dutungurwa nuko twasanze ari ibintu bisanzwe bigenda neza nkuko twabipanze nkuko twabisengeye. Asante cyane Bella. Hanyuma Bella, ikindi kintu cyanyuma tugiye kubaza Bella, niki kintu cyagushimishije muri live recording? Ikintu cyagushimishije wumva uranezerewe, wumva ufata umwanya ugashima muri live recording? Ikintu cya mbere n'ukuntu twitabiriwe n'abantu benshi, twarasenze, twaratumiye, ariko nyine dusanga ibyo twifuzaga niko byagenze. Byaranshimishije, ndashima Imana nyuma yaho. Ikindi byagenze neza nkuko twabishakaga, turirimba nkuko twarepese. Bella, none indirimbo zanyu tuzitegereje ryari kugira ngo zize hanze zifashe imitima y'abera? Ntiturabimenya neza, ariko ni muri iyi minsi iri imbere. Ako ni vuba, twizeze abafana banyu ko ari vuba cyane. Vuba cyane. Imana ibamugisha. Hano ko turabona umwana wacu mwiza cyane. Witwa nde? Nitwa Uwera Esther. Esther, ufite akazina keza cyane. Merci. Esther, ko tubona hano muri abantu benshi kandi beza cyane, ni gute ni ibiki? Dufite Ami inconnu ya chorale. Ni ya chorale? Chorale yitwa Ebenezer. Ebenezer. Ni byiza. Esther, twihuseho gato. Waje muri Ebenezer ryari? Maze imyaka irenga 2 muri Ebenezer. Byiza cyane. Hanyuma ikindi Esther, mwateguye live recording ya chorale ya Ebenezer, wari urimo? Yego, narimo. Niki kintu cyaguteye ubwoba, ugira ubwoba umunsi wa live recording? Tugeze kuri stage ari rya mbere, ari atari kabisa. Ikintu cyagushimishije nacyo muri byose niki? Twarafashijwe cyane, twumvise ubwiza bw'Imana. Imana ngo mwisha Bella, urakoze cyane. Witwa nde? Sawa, turi kumwe nande hano? Hapana, kuna. Oya ukwema. Yaki ibintu bibika. Hano turi kubera umukobwa mwiza witwa ngo ni Divine. Umeze gute? Meze neza. Arakomeye. Yego.
yananiwe nibyo gutinda imaje umuco nawe urakenewe ini Benezeri bose erego menye ko bakina imikino myinshi kandi ntuzo y'umuco niko kwiba wowe muri ya mikino amugafusiya ufite nanjye muzone bage kwa Benjamin ntabwo wa mwe mureke guhindura amajwi ko muri ikiwayo kugitaonika wari makini twese gangi nishi imbere aragiye kupokea Terekere rero Benjamin yatangiye Seni papa. Behind the scene. Kimuhindura amaye. Ariko byibura toka kasi abana leo hino